Hallelujah. Amen. Sibingelela bobaba, sibingelela bomama, sibingelela abantu abasha. Sunday school egameni kaJesu. Amen. Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu osigcinile, sabuye sahlangana lo suku namhlanje. Siyabonga nokubekezela kwenu bazalwane. Wonke kumele kwenziwe ngengekho indlela. Siyabonga kakhulu bazalwane, kwenzekile konke ngithi nami shumayele kafishane. Siphume nezwili izwi bazalwane namhlanje. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Sibonge kakhulu abazivakashele, sibonge kakhulu ubaba nomama Mashiko. Yes. Sibonge kakhulu yawukhamba bazalwane bonke abazalwane, sibonge kakhulu. Ake sifunde bazalwane John chapter 12. Next week yakuthi bazalwane kunjani business. Ingavumi bazalwane ukushaya igroup e1 ehlala kuyo. Bisana masokisi bazalwane. Ama-group leader awalungisa ukuthi sokhonza khona. Amen. Lapha egroupini isikhulumeni ukuthi Tuesday. Tuesday ngizoqala kuyiphi group? Futhi ngizoqala ke nabo babubuda. Ibizwa ngani manje? Ya, ngiqala khona ngiyise lehlala kuyo. Amen. Ya, angithi bazalwane Tuesday, Wednesday. Thursday ngizomtshela bazalwane Tuesday ngizoqala ngapha ngise ngapha lentizakutshela le ukuthi bahlangana ngapha bazalwane. Amen. Abengabe kwenze lokuhlukile njalo ushaya abantu bazalwane. Nonke ninoJesu, nonke ninamandla bazalwane. Akeliwe phela next week. Amen. Naye khapha futhi ngathi angabuya ithathwe bonakala ekhaya uthatha ubani abangakakhulu. Hallelujah. Siyabonga bazalwane sayingiselela. Lena bobaba bashilo bazalwane ukukhona umuntu ongenile lapha emishini. Bathatha iTV bazalwane. Nemanje next Saturday ndlala iPirates Nation. Abenzame bazalwane iTV. Dobona ishisi bayishaya. IPirates ithatha ikhamba bazalwane. Umsala bazalwane. Hallelujah. Asifundeni ke bazalwane John chapter 12. The book of John, before gospel. The book of John chapter 12, sifundu verse 9 and 10. On the TV nje ehlele sipeyayilethe bazalwane. Yeah. Shayini mhlawumbe yakwamxhumano kabuhlungu ngesimiki. Yeah. John chapter 12, verse 9, 10. On verse 11. Amen. Tinenye language. Amen. Hallelujah. Amen. Before sihlukane bazalwane ngicela ukunikhumbuza about the importance of spiritual warfare. Ukubaluleka kwempi esikuyo. Hallelujah. Amen. This war is very serious and then idala kakhulu. Indala ukudlula amazulu omhlaba. Impi phakathi kombuso womnyama nokhala. Impi eserious ngendlela emangalisayo bazalwane.
alendlela ukuthi uJesu naye wayibeka kuJohn chapter 10 verse 10 wathi kunendoda efika izama nezinye izinto emhlabeni solo umhlaba wama yenza iyayazi imishini yayo izoyenza njani izoyiweba izotshontsha izobhidliza yayazi imishini lendoda. The importance of spiritual warfare. Abazalwane mabangarelekisi, abazalwane mabakhumbule ukuthi sisempini. Amen. Abazalwane mabangarelekisi ngoba sisempini. Lento le ikwenza ukuthi noma uzuthi uyafika lapha uthandaza kodwa ngenxa yaleyo ugcina uthandaza. Ngoba you can't afford ukuthi ungathandazi. You can't afford ukuthi inyanga iphele yonke ungazilanga ukudla. You can't afford ukwenza lokho. Angazi ngoba yayizwa lento lebaza. Ukwana noma ngabubhizi kangakanani umsebenzi wakho ukuvalele ekhoneni kangakanani. You cannot afford ukuthi inyanga iphele iqale iziyophela udla nje. You cannot do that. Ibe semkhathini serious. The importance of spiritual warfare. Bazalwane lombuso omnyama esibhekene nawo awulali. Uyasebenza overtime. Lombuso esibhekene nawo awulali. Sithi silele abalelanga nabantu banikwa ama-command, banikwa ama-instruction ukuthi kumele ubulawe kanjani. Hallelujah. Noma ngabe wena umbambile lento yaJesu lento yevangeli sozumdala ungakhohlwa iba ikaphela labantwana bazalile bayaplanela ukuba yokulawa kanjani. Sisempini serious bazalwane. Umbuso kaSathane ufuna ukuqeda ngathi uSathane sokwaqala amazulu nomhlaba uyababulala abantu from generation to generation. Umunye umbone noma hamba endleleni umuntu sekafile sokushoda ukuthi ufumzile sekafile lo muntu. Impi le bazalwane serious ukuthi sisempini bazalwane basingarelexini singalali nje silale nje kule hours wonke singakhohlwa ukuthi isitha sethu sikwabaplanini ukuthi sizosibulala kanjani. Yazi kunabangani aba-anointwayo bethi basondelane nabo as I preach. Umngane ozobonakala supportive anti uthunyiwe ukuthi azokufaka esonweni. Umuntu ama-boyfriend right now akuhekhatha kuma-salon babenza bahle babenezinto abayisebenzisayo balungisela ukuthi beze kwethu destroy. Kunabantu abahlangene njengoba sihlangene sikhonza nje abaplenayo ukuthi wena bazokuthola kanjani, bazokuthola emshadweni noma bazokuthola lapha nenjengoba bakutholile uzuyele ukuthandaza. Sisempini bazalwane, we cannot afford ukuthi siphile impilo enormal. No. We cannot ukuthi siphile impilo enormal ngoba isitha sethu asinyama negazi imimoya. Imimoya esemkhathini. Athi uPawulu ngoba ese-Efesu ungakhohlwa bazalwane sibambelana nenyama negazi kodwa nemimoya esemkhathini, the principalities, the dominions. Bazalwane imimoya leyo ama-fallen angels, izidalwa ezinamandla, izidalwa ezinenhlakanipho yakudala ngoba phela ngeke vele uyikhompere nomuntu onama-1,000 and 1,000 of years. Wena una 30 years phela una 40 years. Lezidala lezingilosi zidala ziyabazi abantu ukuthi bayizaphi. Ziyabazi ukuthi abantu bayathanda labo kuye bakhathale ukuthandaza. Lezidala lezingilosi ziyazi ukuthi njengoba siphila emhlabeni siyabadinga abangani baletha umngane obukeka kuhle ngathi uzobulala. Sibelene imimoya bazalwane asikwazi ukuthi sihlale singathandazi. Athi Paulo hlomani izikhali zonke lithi bese yaqina emandleni ayinkosi liqine emandleni enkosini nasemandleni ayo amakhulu amamazi awumele ukumelana nale mimoya ngamandla. You need to be strong kulamandla aJesu asinike wona. Indlela yokuba strong ukuthi uthandaze kakhulu uzile ukudla every month uthandaze
uzoba uzalwane nje yabona ngosamadimoni nalawa amancane amadimoni ahamba laphandle azodlalela kubo ngoba wena awuqinanga inkosini waBhayibheli awunazi awulifundi isalt yakho yomlilo uzoyisebenzisa kanjani ngoba isalt our spiritual salt is the word of God mawugcwele the word of God noma usathana ihlasela lemicabango uyakwazi ukuyikhahlela ngesu your Bible is very important. When you read every day, when you food every day, I'm a verse to memorize. Now I'm a verse to appear more. As well as in South Africa, as we see our economy, the corruption, we are very discouraged. But Maria, what when impilo ipila like her, whether we are we obtain massage. The way economy paramount. I feel about the tomorrow when I'm going to degree man, who fundelana umsebenza ekabadala bathetha basebenzi. You must understand sometimes we are kukhuluma nentondo yethu kodwa bakugcwele the word of God. Yethu uthandaza uyakwazi ukulwa. This is very serious, Pastor. Hallelujah. It says another story, the spiritual warfare. Let's begin now. Verse 9, verse 9. Yeah. Abajuda bezwa ukuthi uJesu khona around baba suma ngobuningi bathi no sifuna ukuyobona uJesu kakhulukazi sifuna ukubona noLazarus ngoba ngenxa yaLazarus amandla kaJesu abonakala. Hallelujah. Bathi no sifuna ukubona uJesu kakhulukazi sifuna ukubona nalokho bamvuse kwabafileyo ngoba basalwana uLazarus nakhumbula wathi uyakhula waze washona uJesu angakabuyi bakabuyi uJesu uthole Lazarus akasebathuneni seyiphelile nje indaba yaLazarus uJesu wavusa uLazarus emathuneni manje yazwakala indaba ukuthi uJesu uvusa uLazarus kwabafileyo abantu babeza ukuthi uJesu uyeza bese ngokuningi uzobona uJesu kodwa into yabasungisa phansi kakhulu ubona noLazarus ovuse kwabafileyo. Hallelujah. Verse 10. Yeah, okay. Our priests say, but no, Abula Lazarus, verse 11. Shooting a man Lazarus is caught between is caught between him and Dalako. Satan and Lazarus parati. Lazarus umbuso wakaNkulunkulu wabonakala ukuthi unamandla ukudlula umbuso wakaSathane. Umbuso wakaNkulunkulu ubonakala kanjani ukuthi unamandla. Ubonakala ngoLazarus ngoba wayefile kodwa manje uvusiwe kwabafileyo. Amamazi abantu babona uLazarus babona amandla kaJesu kodwa bangekho uLazarus uJesu abonakala ukuthi unamandla. Hallelujah. Abantu esiphila nabo emhlabeni nami niyazi bazalwane but le ndaba yenu kaJesu ayikho le ndaba yenu kaJesu yabelungu le nto yokuthi nisindisiwe ayikho le nto yenu abonakala amandla akho uJesu kodwa kwavela wena kuthiwa nangu lo mama bekathalatha nangu lo mama bekaphuza utshwala nangu lo mama kodwa manje ubonakala sanenye indlela bese bayafakaza abafakazayo bathi ungenxa yaJesu nimbona nje. But
ngiyawuthenda kancane ngomqondo wami omncane ukuthi why uNkulunkulu makazosindisa abantu uyathanda ukuthi labantu azobasindisa bathi uduma kancane labahlala baziwe ukuthi nangu umama olahlwe indoda, nangu umuntu omusha intombazane ephuza utshwala, nangu ubrother onganabazali ubhizi usebenzisa umuthi. Waziwe nje, waziwe lesono sakho kasayafiki kuJesu. uJesu akubamba impilo yakho uvele ushintshe. Uthi ungashintsha abantu babuza bathi kwenzakaleni, bathi wamane wamkela uJesu nimbona nje akashintshwanga ijele, akashintshwanga iduku, ushintshwe uJesu. Into yaJesu ayibonakala kungekho umuntu ozowafakaza ukuthi uthintwe izandla zaJesu. Haleluya. Babe bahlasela umuntu umfana ngelinye abaphristi abakhulu bathi young man, speak the truth, what happened to your eyes? Ngoba wena usalo ungaboni, wayisobona manje waphendula umfana wathi noma ngazi unendoda engibamba amehlo manje sengiyabona, wona ngiyazi isalo ungaboni kodwa manje sengiyabona unendoda. Bathi abaphristi lalela lapha thina sazi imbalo nomuntu okhuluma ngaye simazi. This Jesus Christ, we don't know this guy. Thina sazi umbhalo akusuyo uMesiya lo. Wathi umfana nomama bekunjalo ngazi bantu abadala kodwa mina ngibamba ubufakazi ngizalwe ngingaboni kodwa le ndoda imane yambamba baba sengiyabona. Bayamazi mina ngiphila, mina ngimfuma ngenxa yemisebenzi yakhe empilweni yakhe. Indaba yaJesu ayibonakali kahle mawungekho wena. Abantu babathi uJesu akekho, abantu bayakholwa mara kwavela wena. Bathi no man, kona siyazi sima-Africans sikholelwa kwabaphansi, kona siyazi sami isangoma nenyanga kodwa benikhulumeni iqiniso bafethu. Le ntombazane ishintshe kanjani, noma ngophunyuke kanjani, le nsizwa ishintshe kanjani mangabe indaba yaJesu ayikho. Nami ngazi wazalwa nje, wakhula nje, what happened to uJesu okwazi ushintsha impilo yomuntu. Jesu namanje ushintshe manje ngenxa yaLazarus amaJuda amaningi ayizwisisa kahle lena. Manje abaphristi sebenza meeting bayahlangana bathi no, you know what, manje lento esiyilwayo, lento esiyilwayo ngazathi siyayiluza. Bathiwa no, uJesu dala simbulala ulokhu uyasiphunyula kodwa manje ngazathi khona into obalulekile kumele simbulale ngalo uLazarus. You see this Lazarus, as long as aphila uJesu basazokholwa uye, as long as aphila noLazarus lo uJesu basazomlandela asibulale lo. Oyenza le ndaba yaJesu ukuthi ibe namandla. That's why in this spiritual warfare is very important. Ngathi wena mawuvuka ekuseni kakho uvuka nje utothe Jesus isihogo sasukuma siba ngenyawo kanti wavuka nomuntu lo ewavuka nomuntu mawunyathela emsebenzini uzwakale atmosphere ukuthi ewangena nomama thiwa sizombulala kanjani ngoba ezoba saphila basazolandela kabantu. Sizoba saphila basazokholwa noJesu. Haleluya. Amazwi bazalwane wena ngokudlala esitulu uhleli phansi uyazi uJesu ulandele. Mina wamlandela encwadini zaseSakhile ngiphuza utshwala ngifuna discourage ngisigcina samantombazana ngishela usuku nemini ingekho ifuture yenza amadred angaka into nje engayindawo. uJesu wafika empilweni yami walethi order, this order, walethi order in my life. Namhlanje mangihamba angeke usho ukuthi ngivelaphi ngenxa yomsebenzi wale ndoda. Ngenxa yomsebenzi wale ndoda athi futhi sengiceda isizakala ngaba nenkinga enhlizweni yami ngathi ubani ubaba ngizomthola eduze ngithwalise haya omunye ubaba sewalala nomkhulu ngathi mkhulu uJesu ngiyamuzwa enhlizweni yami
Ngiyamuza ukugcwele intombi yami ngilahlile ngoba isanaspace enhlizweni yami. Khona ukongenile enhlizweni yami. Angisanasizungu nje sesono. Sengifuna ukuhlalele. Kodwa ngineproblem eyodwa. Ugwayi isiwele angakasizakali kahle. Ngingahlala futhi esingabheki. Kodwa ngilanga ngizowele ngibheme. Wathi baba, no problem. Continue the journey with your Lord. Your Lord will help you. Some understand right to go on to say that. But to see the more hapanaye, who does it this one? The more hapanaye, who does it this one? Don't give up on yourself. Don't give up on yourself. Don't give up on yourself. Masongele na outside team that they have. Masongele na utingili help your tandazo. The fasting, really help yake kulu is the way of God. The more unisha, the more tandaza. Unazidi salah. Satan wathi no. Yasi usesimohe asibulale noma. Asimulale. Kunini sabu ukuthi siyambulala ukudla akafi. Kunini simphonsa emqhibisho lokamoya ukuthi angavuki. Uyavuka uma. Kunini sabu umuyisa ngemoto ayikwanga imoto. Kunini sisabu umsusa enkosini ukuthi abantwana bakhe babe nentole asuki noma angona afe ngoba ngenxa yakhe baningi abasazolandela. Ungabi surprised on abantu abakusodayo. Ungabi surprised on ezipilini. Ungabi surprised ngelingana kuvukeke, ngelingana ngavukeki kalula. Uyaliwe emkhathini. You are the problem. You are the problem. As long usaphila, usathana kashelanga phansi. As long usavuka ekuseni, usathana usenkingeni. Satan ufuna sifile bazalwane. The devil wants to get rid of the testimony. Ukuthi uJesu inkosi. As long usaphila thina, uSatan usenkingeni. uSatan ufana exactly noFaro. Wathi ahlele esihlalweni sakhe sobukhosi, athi ubuka Israyeli, wathi no. Nginenkinga la ebusweni wami. Kunabantu abanamandla ukudlula mina ebusweni wami. Noma usambila kunabantu on the floor who are more powerful than I. Ababulawe labantu. But no, boss. I'm advisor. But you know, America sababulala manje. They are very strong. They are very powerful. You just nayenza ukuthi bulala basalwa. La strong ususipi na bazokuqeda. Bayeke bazodlula kodwa basalwa yenza shock bayifu. Usungaphindi wele generation epowerful. Akanimtshele bazalwane, uSathane akanandaba namabandla siwakhile, uSathane akanandaba nama-branches nawo, uSathane akanandaba noma lezo singayilula. Nasibona ungeke khonza abantu abathandazayo, nasibona ungeke ube khona abantu abasilukha, nasibona ungeke ube khona abantu abazoleka sonke isono. Namamazinga agcwala ayigcwale abazalwane nje. Abantu abalahlanga sono, abantu abayijikitele, abantu abayijolelayo, abantu abasabasebenzisa ngo-short boy, abantu abasayibhebela isinefu. Hayi abantwana bahlabele ezinto baphuma esomweni. Baze baphuma esomweni bahambe kungcweleni sisenkingeni ngoba babahlangana. These people, they are a light, they are a salt. Bazolandela abantu. Awona wasingaka endlini, ufuna ukutshela isecret. Wasingaka endlini, akusibo bonke abayi-threat kuSathane. Ake ngiphinde le nto. Awona basifane kangaka, akusibo bonke abayingozi kuSathane. Abayingozi bayaziwa. And abayingozi bayaplanelwa ukuthi bazobulawa kanjani ku-2025. Ngoba ezilongo sakhona bebazolandela mani.
bazolande abomanje basishumayela basabajiwe kwamanje abantu esonweni babajiwe kumatrasi etshwaleni abanye bama-hitmen babulala abantu babhajiwe usathane uyabawuna kanti akazi ukuthi isikhathi siphele khona azabashutha khona ujesu athi ngisile uzolanda okulahlekileyo ezokusakhona wena basazolandela bazongena ngalomnyaka sengiyavala basakhona sisempini ngicela usister yedwa somana nevoice yami ayikho kahle usister yedwa emela ubralo yedwa emela ubaba yedwa emela umama yedwa emela then bese intshumayelo yami iphelile then intshumayelo yami iphelile namhlanje shoto bantu baba ngumama ngabena bazalwane uJesu kule generation esikhulu ubonile ukuthi izinga nothini izinga lokungcola kwabantu izinga lemorality izinga lesono usathane uzophakamisa istandard kakhulu indaba yaJesu angeke isazwakala kahle njengoba babuya nje masinyane uJesu amanye alemithakalazo awanda kakhulu uJesu wathi noma ngabe kunjalo but kule generation noma amantombazana angathengisa ngomzimba noma amantombazana angajola nabantu abadala uJubadeli noma amantombazana ahamba inyanga izangoma ukuze badle imali zabafelokazi babadle imali zakwazimndeni yabantu indoda ithi isebenzi kuye ekhaya ingaphethanga imali ithathwe intombazana encane akhona ukuthi nizobabamba volunteer of my need abantu bayayikho lento yaJesu bese ayavela usesimo bathi nangomini nama-feelings njengabo bonke bathi wathi zosikhi uphila kanjani uthanda boyfriend uphila bathi uJesu uyamanelisa uJesu impilo yakho amantombazana busesi nawo athanda lesibona ukuthi concert bavele kancane babona lesesi bakahamba babona ukhanya bakahamba babona usawuti khala phasi bayapha ezona babona yenganole something ngenxa yalo sesi bangena usesi bazozwa ukwenzakalani ashumayela usathane ayikho lento yaJesu akunansizwa ephila esala engathathi uJesu ayikho lento avele ubaba bayambuka bathi uyini uyini egcinele insizwa laphalela sona wayathi usindisiwe emhlabeni kumnandi kangaka bayistadisha impilo yakhe babona phela fika uDisemba fika uJanuwari umbambo uyibambile ulokuthi uJesu inkosi insizwa bazibona hamba insizwa sivele ngawani thithi zobona kule insizwa iphila ngaka lendlela kaJohn laphansi lezo usaphila khona basazolandela iyaswazi athangafuna ukubulala bathi yini indoda engathathi uJesu indoda ephile avele babulala bathi yini egcinelwe baba endlini kaJehova amadoda ahlabisile nenkomo ahlabela amaphasi yini egcinelwe baba ngoba bathi uJesu uyasindisa amadoda ashayeke angene ngawani bathi zobona yini egcinelwe baba bakhuluma babomengcobe bathi ayikho lento yensindiso umuntu othi sindisiwe ukhamba mama anamama ongabamba umuzi ngenxa yaJesu
Sime lapho ngenxa yakho. Sime